चिरां जिल्लायाव पशन अन व्हील्स गारिखौ बरायदों। बिमा आरो उन्दै गथ'फोरनो नांगौबादि गोग्गो आदार होनायनि थांखिजों भारत आरो आसाम सरकारा बे दानखौ हादोरारि पशन दान महरै फोसावदों। सोलिफु हादोरारि पशन दाननि समाव आसामाव हगारनाय गंथाम गारिनि गेजेराव गंसे गारिया गुबुन जिल्लानिफ्राय चिराङाव सौफैनो हानाय पशन अन व्हील्सखौ बरायो। बे गारिया जिल्लानि गंफ्रोम ब्लकआव गिदिंनायनि उनाव गुबुन जिल्लायाव दावबायलांफिनगोन। भारत सरकारों माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीयुत नरेंद्र मोदी डांगरियार नेतृत्व और असम सरकारों मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मार नेतृत्व तथा बीटीसीर श्री प्रमोद बड़ोर नेतृत्व आज आमार गति भारतबर्षते 1 सेप्टेम्बर पर 30 तारिखলৈকে आमार पोषण माह उदযাপিত हो आछे और आमी आज आमार चिरां जिलात आमार जे पोषण माह व्हील्स बासगन इयात उपस्थित होइसेहि और आमार अलप पिছত फ्लेग अफ हब এই फ्लेग अफ होवार पिछते आमार सिग्नेचार एक्सप्रेस प्रोजेक्टলৈ যাব और এই पोषण व्हील बासत आमार समाज कल्याण विभागर कारणे जे कोन आमार जे शिशुসকলৰ आमार जे प्रधानमंत्री महोदय जेतु सपन देखिছিলে जे जे आमार शिशुসকলে যাতে आमार स्वास्थ्यहीनतार फाলৰ পৰা আমি रक्षा पाওঁ এই শিশুসকলক आमार गर्भवती मातृসকলক आमार प्रसूति मातृসকলক যাতে আমি সেই स्वास्थ्यहीनतार फाলৰ পৰা रक्षा কৰিব পাৰোঁ ভাল নিউট্ৰিশ্যন দি পেলাই তেওঁলোকক সুস্থ শাৰীৰিক মানে আমি কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে আমাৰ माननीय प्रधानमंत्री महोदयर जो बास्तव सपन এই বাস্তৱ সপনটো আমি पूरा কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অঞ্চলৰ যিমানবোৰ আমাৰ শিশুসকল আছে যিবিলাক নিউট্ৰিশ্যনত ভুগি আছে তেওঁলোকক আমি ভাল খাদ্য ব্যৱস্থা নিউট্ৰিশ্যন জাতীয় খাদ্য বস্তু দি পেলাই তেওঁলোকক সুস্বাস্থ্য কৰাৰ কাৰণে আমাৰ লক্ষ্য আছে আৰু এই আমাৰ হুইল বাছখনত আমাৰ যে কোন শিশুসকলৰ কাৰণে আমি এই যে শিশুসকল যে পুষ্টিহীনতাত ভুগিলে আমি এইটো বস্তু আমি গ্ৰোথ মনিটৰিং জৰিয়তে পাওঁ আৰু আমাৰ ইয়াত গ্ৰোথ মনিটৰিং কৰাৰ কাৰণে ইয়াত ব্যৱস্থা কৰা আছে আমাৰ সেই শিশুসকলক মানে ওজন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি পেলাই এই ওজন কৰি পেলাই আমি যেটো পাওঁ শিশুসকলক সেইটো আমি গ্ৰোথ মনিটৰিঙৰ জৰিয়তে পুষ্টিহীনতাত ভোগাটো আমি জানিবলৈ পাওঁ এটা দিবৰ কাৰণে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই হুইল বাছখন আমাৰ বিভিন্ন জিলাত পঠিয়াই দিছে আজি আৰু আমাৰ চিৰাং জিলাৰ আমাৰ এই ডিষ্ট্ৰিক্ট চেণ্টাৰ প্ৰাংগণত অলপ পিছতে আমি সিদ্ধিচাৰ প্ৰজেক্টলৈ এইটো মানে ৰাওনা হ'ব।